Anyang ege danyu nyodu chamni gula anyi din dioberlo tugung gamle pori nge. The 22nd Sunday of Ordinary Times of the Year A. Poricho si Jeremiah ga kitab lukhe. Isora ngam no manyuk ne ho ngoterk tukune ngam no gebang humiane no atur torle yapa. Alo lopang be nyerje apo aku be ngorine ngam ni cherkie rijeri perdo hidlo da be ngo gyoda ngo gamro sagog do berido buduk leminga ke payak nayak ke hala ngo guglam khido alo lopang be isurga gamcher he nga gube rijeri pergukuni ngo atusuam hebe bingne muge lelo ngo mangka adaram muga aming lelo lakukam ngo gyoram hebe mabade binghoda ngaga halo hugo aku eme gudung bu aing ngaga lobung ungralo tumpene ungralo ham agar jak dobe ngo dogene hoge ham ngo damtar nyukuma filoga gamchere Pori Singh Ani din pori si Roman tonglong gube Paul ge pui puta luke. He gube, abang bor ani brame tonglonga. Isor ge ayam mangpala, nuluam ayagamam ngo gyodo. Nuluge ayakam, isor ni terbu uyu gunam hebe tamji to. Darak hoge isor ni lorak mudobe. Huku he, kumnam lung luke. Naga yalo darak kumna me Sanying sulu gangdaga ridung rije lo yabar rio hebe mabade naga atusu mangna mam niti magadola atusuam lukka to hebe rila isore hugu mangdo ham no hupchi dobe hugu aldo hoge lorak king do hoge yerte pabangam hupchi to filoga gamchere Tugong pui, Matthew ga liki kube darak tugong pui nge. Huku alo jak luke ajeng bu tunglungam Jisu gyodar la gyopane. Ngo Jerusalem be chadu be ripa. Hoge tungpe akam tunglung la nyubu bute tunglung la. Iscribe tunglung ga alak lo. Hingter kani lungkiam hingtarine. Ngam mingnya tarine. Hoge alo lom din lo ngam nyururukur mula gacha tarine. Hoge muham Peter babak be bobak laila sibe binging la ruk pane filonga isor tehu kunapala nam terkumasung sibe rimur tari habe mabade muham tapkur laila Jisu bing pane soitan nga lamku be angto nga ge lampialo no daktar do Heni lokam no isor ge charbe mangma haba mabdi nya ni charbe mangdo ho muge ajingbu tonglongam mu bingpane hi ni akugune nga kokeng angming ge nang dolo mu atusuam mangpak sumuto hoge mu atusu ge krus dapongam jotula ho ngam angming ge muto heni lokam hi akugune atusu nge sangtek dobe jangguam Rengpi subuh he atuge sangu sangseam nyeha motarine habe mabdi hi aku gune atusuge sanguam ngage garbe gube anamla nyemubu he sangu sangse koi jak pai ya tarine hebela ni aku gune sachenge gangda gangte malangam mayala lab paipa habe mabdi mu atusuge sangu yaluam dampak pa He, hugu lab pai tarine. He gube, mu abuga yunam long lo, muga gumtang tonglong lagbe, nya nyaga ga huge harini, hoge, ho nichar charki ga, atusuge riju rigam darabe, buluam mu ajo tarine, filoga tugong puinge.